फाइनाय बाय इलेक्शन चौमारिनो तैयै ताबो कामी wo BJP rokni kokpirmung Dr. Ashok Sinano koplai khainani bagui tini haino Agartala kunjambon amchayo tini beralaikha BJP rok kami kawoi kok pilaikha फाइनाय बाय इलेक्शन चौमारिनो koplai khainai o kok pilai than thangmanjagui kha MLA Pinaki Das tai Promodiang no khobui tai Jnjt Murchani President Bikash Debbarma no khobui tai juda adungsong manjakha o kok pilai thani tai Jnjt Murchani President Bikash Debbarmani voice message voice eba record Khunai Naidi norokbo o mangphlini bisingtwi naitoni choyakari bureau report chini kok TV 6 নং আগরতলা 2 নং বুথ এই কুঞ্জবন নিউ টাউন কুঞ্জবন কমপ্লেক্স কোয়ার্টার বসকাং 23 তারিখ চিনি বিজেপি नि कैंडिडेट डॉक्टर अशोक सिन्हा गोबां बुथआव जितिनाय जों नगर थाङै तिनि प्रचार खालामनो जों सायमानखा चिनि जे चिनि सरकारनि जे नाहारमुं बिनि जे तंमानि बसकांनि जे तंमानि जतन जों 4 बोसोर जों फुलफिल खायाफोनो जों 80% बरकनि जों फुलफिल खायमानखा आबायनि बागैनो बरक जोंनो हामजागै बसकांनि उपनिर्वाचन जोंनो गोबां बुथ जितिनानै जतन साखा तिनि चिनि लगे दङ 2 जन MLA विधायक 27 कल्याणपुरनि विधायक पिनाकी दास चौधरी 23 शान्तिर बाजारनि विधायक प्रमोद रियां चिनि लगेও चिनि दूर टू दूर कैम्पेनिंग खायप्रो चिनि लगे दङ बरक दङते चिनि नेतृत्व विभिन्न नेतृत्व दङ हामबाय।